Kimisen lapen kang thirjur alang ki junlong le ajok West Karbi Anglong arat kisung. Loring tepi edon hemori pi aphan teglong lidet. Bukajan subdivision angkang Gandhipur Karbi Along Lialong Kona Asotum Ongdung Achiri Along Beri Katiki. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Samidurmi BP Nonarjikta Birtang Tonpen. West Karbi Anglong District Arat Atum Misen Lapen Chiting et Alang Kijunlong Ledet Ajok Rat Atum Kisum Kachachakna. West Karbi Anglong District Ahawar Arat Atum Aphan Misen Lapen Chiting Lor Alang Kipajunlong Chi Aphan Pura Kedamtang Congress Sarkar Council Kacharia Hood Langapam ahem lapen Langkapang Sibmati Boring ahem along adim Public Health Engineering ahin pen som e ponlo Bon sutame non pu anta rat atum mesen kijun alang junlong wangwelang Athima ongdung adimalong bangso skim pen kedeng ponalang ahem ketang tisi ki onglang lapen ajahak adim ahem tanglu pusitame lang ave lapen ki ajahak adim ke lang ke ponchia pipe kasalam ledet ajok rat atum along an ronlong ledet lo আজি প্রায় 10 মানতো এটো আটগাঁও মানে পানী যোগান আঁচনি হিচাপে মানে চৰকাৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনতে বস্তুটো বনালে কিন্তু আধৰুৱা হৈ থাকিলে ইয়াৰ পিছত একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই চৰকাৰে অৰ্থাৎ বিভাগে পিএইচসি বিভাগে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰু এটো নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে অসুবিধা মানে পানীটো বিশেষ আমাৰ খোৱা পানীটো বিশেষ অসুবিধা হৈছে কাৰণ ইয়াত পানীৰ কাৰণত মানুহৰ মেলেৰিয়া মানে গহনি ইত্যাদি বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব লগা হৈছে গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ অতি সোনকালে এই বস্তুটো বৰ্তমান যি পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো অতি সোনকালে তেখেতলোকৰ যোগেদি আমাৰ ৰাইজকে পানী ব্যৱস্থাটো দি ৰাইজক মানে কিতাৰ্থ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছো Lahai hui kasik sak kedokok ajok rat atum kisung phonang koklo mati misen kijun alang junlong wang wedetlo halapur rat atum aning ka chathe pona sarkar mati non council kachari pon a BJP sarkar atum aphan ning chathe si prabjin pen kasalam pon tu pen misen kijun alang kijun longchi aphan si chuning ripon tu lasinon BJP sarkar atum ko ansi claim pon thek jima lapen pachun pon thek jima lake apor si chini donpo By Thalang Sopen, Jason Inghi report, Cut News. Loring Tepi outpost angkang Loring Tepi along kedo Gyani Ujalachor, Premola Teron P11 Asupo Babu Ujal, Banghini Apan Hiti Rui Dokai, Ket Heglong Lea Jok Ahemasor, Achikle Lapen Adon Arab, Atum Manghu Pronglo. Premola Teron P Nahokle Dosita Me Metanga Hem Kachawangji Ahem, Achor Lapen Achikle Po Atum Chuningri. Loring Tepi along kedo Gyani Ujal lapen Premola Teron Piasupo Babu Ujal bike lapen mobile kanam ji aphan hemalong panailo apia po tum babu aphan metric toglet apisi bike lapen mobile nam pipo pusi chachaklo bonta babu bike lapen mobile ke hangpen aning ke plane playa jok pai pai inkorai siarni hempen bar plot pen Pini Arnianta hem chadam de dedlo. Asupo babu aphan kachiri dunji pura asar pi Premola Teron pia bangta dipurong sopi birla long kedo achikle po babu teron ahem pai pai inkora hini arni hempen barlo. Bonta hiti roi dokai ta achikle po ahem alongan nang chulele dedlo. Premola Teron pi lapen asupo babu ujala phan teglong abanga lingta 9577840196 a mobile along nanglo iktame pusi Premola Teron pia chikle po babu teron radaphan chuningri. Karbi atum ke mithangalong le dokok aphi ajat asaita tigi pontek the jongdam me bukajan subdivision angkang Gandhipur arong edondon Karbi along le chiriner kep chirisir kep ando bonta Karbi atum mithangke saiti ki kesi ningkan ingkoi thomke apharman lamdon mate tangka endet po kona so atum si ninghang aling tiking hoilong po anamle kethe oputa kali chiri si along sika pharohini anwet Bonsata Karbi atum ke katiki karche chihung hedet ajok chiri si along sika pharohini atang kasi chuendun chot kona so atum bangso along le along sai tiki pen penangan chingthurin tilo Karbi atum ta lasonjong si sai katiki chihung dun puasonti chingthur picture podlo
non ke kona mana aso atum si tangka maha ong munaklo mate plang munaklo pusi kat news channel a pherang ke atum ka humri da mahut thekdam long pai ni pai ingkora sirkep arni kang sampor pai pliapor bukajan SDO civil methanga sai hemalong National Voter Service Portal aputhak pherang ke mai kepha Mayalong A. Bemthoi Chana, Assistant Commissioner Penkache Phempu Pona Mayalong Assembly Level Master Trainer, Ron Kumar Thapa Lapen IT in-charge, Bogojan Election, Branch Ranjan Sarma Atum Chetongdun, Mayalong Guwahati Rong Supi Along Kangpu Pon Electoral Roll Officer Net Aputhak Si Jasimet Pen Thanpa Jermi Ponlo, Non-Digital Akayalong Kijoy keep and voter list along main kachithap long jia phansi than pa jermi pon non jong mobile pen mati net along NVSP in ingpudam lote kadoga ve sot long pon popusi pherangkya mai along than pa jermi pon side the computers mobile Android mobile jolke sababo pare aru তেওঁলোকে এপ্লিকেন্ট যিবিলাক মানে ইলিটাৰেট এপ্লিকেন্ট তেওঁলোকক মানে ঘৰতে গৈ পেলাই তেওঁলোকে Bilta bangkala pon sekang ton iglo langi bom ka news channel domi thak me kurang thu